Pamirsa operasi Patuh Agung Warsa Kali-Tali Kalidase Pacang Mumargi ngawit tanggal 3 ngantos 5 Agustus Warsa Kali-Tali Kalidase. Sejroning pemargennyane, kepolisian Pacang ngicenen imbauan taler sosialisasi pendisiplinan masyarakat indek protokol kesehatan COVID-19. Kasat Lantas Polres Badung Ibtu Ahmad Fahmi Adiatma Mausang ngeninin indek pendisiplinan masyarakat ngemargiang protokol kesehatan COVID-19 baik ketannyane setate ngelingang indike punike. Polisi nenten wantah nilang krame sane nenten nganggen masker. Ring desa wenten 5 poin sane keurati hingga punike krame sane nenten nganggen helm, ngelawan arus, anak di bawah umur, kendaraan sane nenten ring lajur sane patut, miwah protokol kesehatan COVID-19. Sejroning usaha nampenin pandemi COVID-19 manut Ibtu Fahmi Polri miwa TNI medui amongan antuk ngedisiplin nang krame. Puni kemawinan polisi nenten side nilang nanging wantah ngelingang kemantan. Helm datku ratiang ring operasi puniki salami pandemi COVID-19 pengendara motor akeh sane nenten nganggen helm nanging tetep nganggen masker. Ipun osah antuk COVID-19 nanging nenten ajre ring laka lantas. Paiketannyane sampun langkungan abulan ngicenen imbauan, mangde krame disiplin prokes COVID-19 miwa anut ring aturan berlalu lintas. Fahmi Mausang data pelanggaran lalin ngawit tanggal siki ngantos 21 Juli, Warsa Kali-Tali Kalidase, kepanggih 503 sekutus pamurug, dimolas kene tilang, miwah 503 sane kecan teguran. Bali Pos